Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ICC ruherutse gutangaza ko rwashyizeho impapuro zo guta muri yombi perezida w'u Burusiya Vladimir Putin kubera ibyaha by'intambara igihugu cye cyakoreye muri Ukraine. Ibihano byaratunguranye ndetse binateza urujijo muri benshi, cyane cyane hashingiwe ku ijambo Uburayi busanzwe bifite muri rwa rukiko ndetse n'uburyo bisanzwe bikoresha imbaraga zose kugira ngo bise n'ibirwanya Uburusiya mu nzego zose zitandukanye. Ibyizi impapuro zo guta muri yombi Putin ndetse n'ibindi biri kuvugwa hirya no hino kuri iryo tabwa muri yombi nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro indiba y'ibivugwa y'uyu munsi. Mbere yuko dutangira turagira ngo tugaruke ku cyegeranyo kigaruka ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, imikorere yarwo ndetse n'icyo bivuze kuba rwasohoye impapuro zo guta muri yombi perezida w'u Burusiya Vladimir Putin. Russia's war in Ukraine has taken an unexpected and potentially far-reaching twist tonight. With the International Criminal Court issuing an arrest warrant for President Vladimir Putin, accusing him of war crimes. The court alleges Putin bears individual responsibility for the unlawful transfer of children from occupied areas of Ukraine to Russia. Kuwa gatanu tariki ya 17 Werurwe 2023, isi yatunguwe n'itangazo ry'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Ubwo rwasohoraga itangazo ruvuga ko ruri gushakisha Vladimir Putin uyobora Uburusiya wakurikiranwe ku byaha by'intambara. Impapuro zo kumuta muri yombi zatanzwe hashize umwaka Uburusiya buhanganye mu ntambara na Ukraine. Intambara imaze kugira ingaruka nyinshi ku buzima bw'abatuye isi. Perezida Putin ashinjwa uruhare mu gutwara ku ngufu abana bato bo muri Ukraine bakimurirwa mu Burusiya ndetse bamwe muri bo bagahabwa imiryango mishya. Kuva intambara yatangira muri Gashyantare 2022, Uburusiya buvuga ko bumaze kwakira abana bagera ku 200,000 bahunze imirwano batari kumwe n'imiryango yabo, bamwe bagashakirwa imiryango ibakira. Ukraine yirabihakana ikavuga ko abo bana batwawe ku ngufu bambuwe ababyeyi babo. Mu duce ko mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Ukraine aho Uburusiya bwigaruriye mu minsi ya mbere, Putin abaye perezida wa gatatu w'igihugu ushyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi kubera ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu, nyuma ya Muammar Gaddafi wahoze ayobora Libya na Omar al-Bashir wahoze ayobora Sudani. Amerika yahise isamira hejuru uwo mwanzuro igaragaza ko iwishimiye cyane. Uyu ni Perezida Joe Biden. Umwanzuro mwiza, gusa rero urukiko na Amerika ntabwo irwemera. Gusa ni ikintu cy'ingenzi cyane. Biriya ni ibyaha by'intambara rwose. Nubwo ICC yasohoye izo mpapuro, ishyirwa mu bikorwa ry'ubwo busabe rirakibazwaho, dore ko Uburusiya mu 2017 bwivanye mu masezerano ashyiraho urwo rukiko. Ifatwa rya Putin ryashoboka gusa aramutse atembereye mu bindi bihugu 123 byashyize umukono ku masezerano ashyiraho ICC. Nubwo atari ihame ko bibikora kuko n'abandi bakuru b'ibihugu nka Gaddafi na Bashir bagiye bakomeza gukorera ingendo hanze y'ibihugu byabo kandi ntibafatwe. Dmitry Peskov, uvugira ibiro bya perezida w'u Burusiya, yateye utwatsi izo mpapuro avuga ko nta gaciro namba zifite. Ikorwa rya ziriya mpapuro n'ibizikubiyemo biteye umujinya gusa. Uburusiya kimwe n'ibindi bihugu byinshi ntabwo byemerera urukiko. Rero nk'Uburusiya tugendeye ku mategeko, umwanzuro nk'uyu nta gaciro namba ufite. Dmitry Medvedev wahoze ayobora Uburusiya nawe yateye utwatsi izi mpapuro avuga ko ntaho zitaniye n'umwanda. Ngo ICC yashyizeho impapuro zo guta muri yombi Vladimir Putin, nta mpamvu n'imwe yo gusobanura izo nyandiko zakabaye zikoreshwa, nizo mu bwiherero. ICC nayo ntabwo iramenya niba Putin ashobora kugezwa imbere y'inkiko kuri ibi byaha bamushinja. Umushinjacyaha mukuru wa ICC Karim Khan yagize ati: akazi kacu ni ugukora iperereza ryigenga nta zindi mpamvu za politiki. Tureba ibimenyetso n'amategeko nyuma y'isesengura ryimbitse. Abandi nibo bazareba niba hari amahirwe yo kumuta muri yombi babishyire mu bikorwa. Abasesenguzi bamwe bagaragaza ko izo mpapuro zashyizweho nta musaruro zizatanga, kandi ko ari igikoresho cy'abanyaburayi mu gushaka uburyo bwo gukomeza guca intege Uburusiya nyuma y'uko ibindi bihano bahaye icyo gihugu ngo gihagarike intambara muri Ukraine bitatanze umusaruro. General François Chauvency, inzobere muri politiki mpuzamahanga, arabisobanura muri aya magambo.
Et la Russie n'est pas signataire, d'ailleurs pas plus me semble-t-il. Uburusiya ntibwasinye amasezerano ashyiraho urwo rukiko. Niko bimeze no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ko nta kintu gikomeye bizatanga. Icyakora bisa nko gushimisha abantu ku rwego mpuzamahanga na Ukraine, bavuga bati dore ikibazo tugifite mu maboko, ibyo tubashije gukora ni ibi, ariko ku cyo bishobora gutanga mu bifatika sinyibona. Impapuro zo guta muri yombi Perezida Vladimir Putin ahubwo zazamuye amarangamutima ya bamwe, bavuga ko abayobozi ba Amerika n'Uburayi aribo bakwiriye gutabwa muri yombi ku byaha by'intambara n'iby'imyokomuntu bagiye bakora, ariko bikarangira ntawe ubakozeho. Nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabeshye isi yose imbere ya Loni ko Saddam Hussein wayoboraga Iraq atunze intwaro kirimbuzi, bituma hatangizwa intambara yo kumukuraho yasize imuhitanye, igahitana n'abandi banya-Iraq babarirwa mu bihumbi. Nyamara byaje kugaragara ko Amerika yabeshyaga. Intambara icyo gihugu cyashoje Burasirazuba bwo hagati kivuga ko kigiye kurwanya iterabwoba uhereye mu 2001, zahitanye abaturage basaga 380,000 mu bihugu nka Iraq, Afghanistan, Yemen, Syria n'ahandi. Muri Iraq ho Amerika yahakoze ibyaha by'iyicarubozo, by'umwihariko muri gereza ya Abu Ghraib, aho abasirikare ba Amerika bicaga abunyamaswa imfungwa zikekwaho iterabwoba bakifotoreza ku mirambo, kubakubita bambaye ubusa n'ibindi byaha ndengakamere. Mu bihugu 123 byasinye amasezerano ashyiraho ICC, 33 n'ibyo muri Afurika. Umugabane wakunze kugaragaza kutishimiye uburyo urwo rukiko rwibasira abayobozi bo muri Afurika, mu gihe abo mu Burayi na Amerika bakora ibyaha ntibakurweho. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ni umwe mu bataranyuzwe n'uburyo ICC yitwara. I was one of those that supported the ICC. Ndi umwe mu bahoze bashyigikiye ICC kuko nanga umuco wo kudahana. Icyakora ibikorwa by'abagendera ku marangamutima n'ubwirasi bwinshi bashingiye ku buhubutsi bwabo n'isesengura rituzuye bamaze kwangiza icyo urwego rwashyiriweho. Have now distorted the purpose of that institution. Nyuma y'umunsi umwe Perezida Vladimir Putin ashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi, yahise agira uruzinduko mu burasirazuba bwa Ukraine, mu duce igihugu cye kigaruriye turimo n'intara ya Crimea, mu rwego rwo kwereka abaturage b'utwo duce ko abashyigikiye. Tumwe muri utwo duce nitwo ICC ishinja Putin kuvanamo abana ku ngufu, akabatandukanya n'imiryango yabo, nubwo Uburusiya buvuga ko ahubwo ari igikorwa cy'ubumuntu bukorera aba bana. Nk'uko mumaze kubikurikirana mu cyegeranyo, mubonye uburyo imikorere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ndetse n'icyo bivuze kuba rwashyizeho impapuro zo guta muri yombi Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Iki kiganiro ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'abatumirwa. Mpereye ibumoso bwanjye hari Rabi Maro, umucunguzi, tuguha ikaze. Murakoze cyane. Tite Gatabazi, umunyamakuru akaba n'umusesenguzi cyane cyane mu bijyanye n'amategeko, tuguha ikaze. Murakoze Ferdinand. Ngira ngo reka nguhereho Tite, kuko iki kibazo gifite aho gihuriye n'amategeko cyane. Izi mpapuro zifite akahe gaciro kuba bashyiriyeho impapuro zo guta muri yombi Putin mu rwego mpuzamahanga? Bifite ibisobanuye iki? Se Putin aratabwa muri yombi koko ukurikije uko amategeko mpuzamahanga bivuga? Ugendeye ku mategeko, urumva n'urukiko ni CPI, ni Cour Pénale Internationale, yashizweho, ifite abayobozi, ifite procureur général, akora enquête, akabona ko hari icyaha gikeneye ko atanga manda. CPI ireba ibyaha bya genocide, ikareba biriya bavuga ngo bya crime de guerre, ikareba na crime contre l'humanité. Rero urumva Putin baramushinja kuba ngo yarashimuse abana muri orphelinat. Yego, ntabwo ari abana muri orphelinat, ahubwo yabakuye muri iyo bice by'uburasirazuba bwa Ukraine, abajyana mu Burusiya. Wagatangaza ko yabahungishaga. We akavuga ko yabakuye ahantu hari imirwano, akiza amagara yabo. Ariko iyo deba yabera mu rukiko. Icyo ushaka kumenya ni ese izo mpapuro zifite agaciro. Mu rwego rw'amategeko izo mpapuro zifite agaciro. Ikibazo aho kizira ni ese izo mpapuro zashirwa mu bikorwa. Aho niho ruzingiye nk'uko umwana w'umunyarwanda yavuga. D'abord urebe icyo ashinjwa.
baramushinja deportation y'abana bakavuga ati ni abana bari muri danger turabahakura. Hari n'uwitwa Maria Lvova ushinzwe komisiyo irengera uburenganzira bw'abana muri Rusiya. N'abantu babiri bahashyiriweho impapuro. N'abantu babiri. Deba y'icyo cyaha n'uburemere bwacyo n'ibimenyetso bavuga ko bafite ibyo byakozwe na procureur. Ariko ishirwa mu bikorwa manda contre Putin ni perezida w'Uburusiya. Ubusanzwe ninde wakabaye ashyira mu, kuko ICC ni urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, nta polisi rugira, ninde wakabaye ashyira mu bikorwa iki kintu, cyangwa nibyo nkubwira ishirwa mu bikorwa aho riri bugoranire ni perezida w'Uburusiya. Uburusiya ni membre permanent wa Conseil de sécurité des Nations Unies. Ari muri G20, ntabwo ari igihugu wapfa kuvogera. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko iyo manda yatanzwe akenshi ubona ko ukurikiranwa na CPI bamufatira ahandi mu kindi gihugu. Jean Pierre Bemba bamufatiye mu Bubiligi, Laurent Gbagbo abafaransa baje kumuhiga mu nzu muri palais présidentiel. Putin bazamufatira he? Ariko nta bushobozi. Hari ibiri zira nama zajyamo za G20 za G7 za hari ahantu henshi ashobora kujya bakahamufatira. Dufite icyo twita mu mategeko jurisprudence, cyangwa ibintu abantu bagenderaho bakabishingiraho kugira ngo basobanure ibishobora kuzaba ejo. Si ubwa mbere hatangwa manda ntizishirwe mu bikorwa. Wo muri Sudan bigeze kumuhiga, Bashar procureur yashiraho Bashar yitwaga El Bashir arafunze i Khartoum. Omar El Bashir ariko ntabwo yafunzwe kuri biriya. Nabamukuhiritse bamufunze. Bamushakisha kiriya gihe CPI imushakisha. Ndibuka ko yaje mu Rwanda muri nama ya African Union. Banabibaza Perezida Kagame ati yewe ndahostinga abashitsi ba African Union, nibo bamutumiye. Nyuma yaho ajya South Africa, bamwakira nyene ni perezida yatumiwe, agirana ibiganiro n'abagenzi be arataha. Ntihashize kabiri ajya muri Jordani. Ibyo urumva ko kurahiza Museveni muri Uganda. Kugira ngo bikorwe birasaba cooperation y'ibindi bihugu. Nka kuriya Abadage bavuze ngo nageri wacu twe tuzamufata tumushikirize CPI. Ariko ngira ngo Putin ntabwo akunda kujya mu bihugu ku butegetsi, ntabwo zira amaposition. Urumva icyo gihe biba bihindutse, badiringa n'ubutegetsi bugiyeho, bakagira ibyo babemerera, bakanegosya cyane kugira ngo bamutange. Ariko ubu hari icyo kintu cy'uko bidafite chance zo gushirwa mu bikorwa. Ariko urumva ko ari pressure diplomatique bari kumushiraho. Ejo nibiba ngombwa ko banegosya na Ukraine, icyo nacyo kigemo cyo kuvuga ngo udohore natwe dukureho iyi manda. Maro hashize umwaka ari intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Hari ibihano byinshi byafatiwe Ukraine, ndetse ibihugu by'uburengerazuba birimo Uburayi na Amerika byatanze intwaro nyinshi kuri Ukraine kugira ngo irwane n'Uburusiya. Muri make wavuga ngo abanyaburayi n'abanyamerika barwaye Putin. Izi mpapuro koko ni ICC yaziteguye zo guta muri yombi Putin, cyangwa hari abandi babyihisha inyuma? Urebye uburyo ibi bintu bimaze igihe bigarukaho n'abayobozi ba Ukraine, cyane bari muri lobbying mpuzamahanga ku ruhande rwa Ukraine, ubona ko ari ibintu bidafite ishingiro. Urebye uburyo ibi bintu bimaze igihe bigarukaho n'abayobozi ba Ukraine, cyane bari muri lobbying mpuzamahanga ku ruhande rwa Ukraine, ubona ko ari ibintu bidafite ishingiro. Urebye uburyo ibi bintu bimaze igihe bigarukaho n'abayobozi ba Ukraine, cyane bari muri lobbying mpuzamahanga ku ruhande rwa Ukraine,
bisa n'aho ari umugambi ushyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu Burayi. Byonyine urebye nk'uburyo nk'Ubudage bwahise bwihutira gukomanta ku kuvuga ngo twebwe Putin aramutse ageze aha twamufata tukamutanga. Nahoze mbona abayobozi muri Amerika n'abavuga bati ni inkuru nziza rwose, ba Biden babyishimiye. Ibyo bwabyo bikerekana ko ni nk'indi turufu babonye yo gukina mu guhangana na Putin, kubera ko mu buryo bamazemo igihe bw'intambara birasa naho bitinda cyane, bigafata igihe kirenze icyo batekerezaga, n'ingaruka z'intambara zikarushaho kuzamuka, ku buryo bari bakeneye uburyo bundi bwabafasha mu kumutsikamira cyangwa se mu kumushyiraho igitutu. Kuri iyi nshuro noneho navuga ko bakoresheje igikoresho nabo bagabo batemera, kuko nubwo Amerika ivuga ngo ni ibintu byiza kuba Putin bamushyiriyeho impapuro zisaba ko atabwa muri yombi, Amerika urukiko ntirwemera, nta nubwo ino mu basinye ku masezerano ya Roma arushyiraho. Ni kimwe n'Uburusiya, ariko ibihugu bikomeye meme na Ukraine na Israel n'u Rwanda. Ariko wareba nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimiye ko Putin yashyiriweho impapuro za ICC zisaba ko afatwa, ubwayo ntabwo yemera ICC. Ndetse n'umunsi ngira ngo ni mu 2019 ubwo ICC yatangazaga ko ishaka gukora iperereza ku byaha ingabo za Amerika zakoreye muri Afghanistan, Abanyamerika bahagurukiye hejuru bavuga bati icyo kintu ni igiki kivuge, ku buryo bavuze bati nta mukozi n'umwe wa ICC wemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bahagarika amaviza. Ariko nyuma yo kubiganira banyuze mu gikari bakabihosha, ntihagire umuntu, muri make bakabizinzika, ku buryo twibutse ko hari n'itegeko ryatowe muri Amerika ry'uko haramutse hari umuntu wabo ufashwe na ICC, igisirikare cyabo n'inzego zabo z'umutekano zemerewe kujya kumubohoza. Ikindi ibihugu usanga bifite uburyo bikomera ku baturage babyo, bikirengagiza ibyago byagwira ku wundi, ariko byo bigaproteje abantu babyo, aho usanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya burabigira, mu mategeko yabo ntibashobora kohereza umuturage wabo mu kindi gihugu ku cyaha cyose yabakekwaho. Niba bamukeneye hari ibyo bamubaza, bagomba kubimubariza aho ngaho mu gihugu imbere. Ibyo ubwabyo nko ku Burusiya nabyo bikerekana ko uru rukiko Amerika itemera, ariko ishimagiza kuri iyi nshuro n'ubundi kugira ngo bizajye kugira ingaruka kuri Putin, kuko Uburusiya ntibushobora kumufata ngo bumwohereze ICC, ntibudipoting igihugu, biriya bihugu ntibidipotinga abaturage babyo. Ibyo ukabona ko ntabwo ari ICC. Urebye uburyo babisamiye hejuru, urebye uburyo byaje muri iyi minsi, nubwo ari bwo byatangajwe, ni nk'ibintu ubona ko bamaze igihe bitegurwa, binugwanurwa, bisunikwa, ariko ubona ko ni uburyo bwo gushyira igitutu kuri Putin, ariko mu buryo bw'imbitse utavuga yuko ari ikintu gihambaye kibuze kugira ikintu gihindura ku ntambara. Tukiri aho ngaho, ni ubusanzwe muri iyi ntambara imaze umwaka muri Ukraine, ibi byaha nibyo bikomeye bimaze kuberamo, ku buryo ari byo ICC itoranyamo. Nta bindi bintu bikomeye byabereyemo ku buryo ijya gutoranya icyaha cyo gutwara abana ntibanapfuye, barabatwaye babavana aho ahari kubera intambara babajyana mu Burusiya. Iki nicyo cyaha gikomeye babonye cyo kurega, nta bindi birimo hagati byakabaye birega. Urebye ibyaha byabayemo ahanini duhereye nko bw'intambara yatangiraga, wenda nko ku ruhande rwa Ukraine, nko mu mujyi wa Mariupol habereye urugamba rukomeye, nko mu ruganda rw'ibyuma rwa Azovstal. Ukraine yafashe abasirikare n'abasivili bose ibafungirana ahantu hamwe, ari nabyo byatumye mu kubombarida muri Mariupol bitinda, kubera ko habagamo kwigengesera ngo hato badasenya nk'inyubako zigapfiramo abasirikare n'abasivili, ku buryo mbere havugwaga ko harimo abantu bagera nko mu 2500. Ukumva ko gufata abasivili ukabagira nk'ingabo igukingiye ku rugamba, ubwacyo mu mategeko agenga intambara cyangwa se n'ibya gisirikare, cyo ubwacyo ni icyaha.
kuko uri gufata abaturage ukabihisha inyuma utinya ko wa muntu washaka kugutera amabomba ari butinya ntarasa abaturage, wowe ukabihisha inyuma ushaka kurasa. Ni ukuvuga ngo n'igihe bakurasa baturage bashobora kuhapfira, atari uko bo bahisemo kugumana nawe, ahubwo ari uko wowe wabafashe bunyago wabategetse kuguma aho ngaho. Icyo ubwacyo ni ikintu mbona ari ukwinvestigatinga ku byabereye muri iyi ntambara, nacyo cyagakozweho. Ikindi, hari amashusho yaje kujya hanze yerekana ingabo za Ukraine zica abasirikare b'Uburusiya bari bafashwe badafite intwaro. Icyo gihe imfungwa y'intambara nayo ntabwo yicwa, ariko kubera ko biba byabaye ku bantu, ku basirikare b'Uburusiya, ibihugu bivuga bati nabarateye bagize gute, ubwabyo nabyo bakabizinzika. Icyo gihe Ukraine yaje no kuvuga ko ishaka kubikoraho iperereza, ariko iyo dosiye yashyizwe hasi mu kabati barabika. Hari ibintu byinshi ubona ko bigenda biba, ndetse urebye n'umubare w'abaturage ba Ukraine nubwo utavugwaho cyane, ibihugu byo mu Burayi na Amerika intwaro zibica ni byo bizitanga. Nubwo intambara ibera muri Ukraine mo imbere, ayo mabomba aterwa n'ubundi atangwa n'ibyo bihugu, n'ubundi aterwa muri Ukraine, yica abaturage ba Ukraine, asenya ibikorwa remezo byabo, ku buryo uramutse ushaka kureba ubufatanyacyaha muri iyi ntambara bishobora gukora ku bantu benshi kurusha n'Uburusiya bwayishoje. Turetse impamvu yatumye iyo ntambara ibaho, tureba ku intambara ubwayo. Tite, ni Putin niwe nyirangabaye umukuru w'igihugu uriho wa gatatu, uri ku butegetsi wa gatatu ICC ishyireho izi mpapuro zo guta muri yombi nyuma ya Gaddafi na Omar el-Bashir wa Sudani wavuyeho. Ubusanzwe kuko ICC iramutse iri kureba ibi byaha mpuzamahanga by'intambara by'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu, yakabaye ari Putin uri gukurikiranwa wenyine. Urumva ko mu byo bashinja CPI harimo icyo kintu cyo ari igikoresho cya politike. Mubo utavuze ngira ngo harimo na Uhuru Kenyatta yigeze kuyitaba asubira inyuma, yari president en exercice. Ariko na Laurent Gbagbo baje kumufata ari president w'igihugu atewe n'ingabo z'Ubufaransa. Ibyo byose bigenda muri opinion, bigatera urujijo, ntabwo bigiye mu mategeko. Kwa kundi umuntu akora icyaha, RIB ikamukurikirana, convocation ikaza, urukiko mpuzamahanga rwashiriweho u Rwanda kubera jenoside yakorewe abatutsi, abantu bagashakishwa, ibya CPI n'abaperezida cyangwa abatari ba perezida. Bemba ntabwo yari perezida, yarabaye vice president. Blé Goudé yari ministre muri Côte d'Ivoire. Ubona nka 80% ari politike, 20 kagenderwaho bavungura iby'amategeko. Ibyo bitesha credibilité urukiko n'abariya bashaka kurukoreramo indani. Uyu munsi gusohora manda contre Putin utarigeze wisohora contre Bush igihe yateraga Iraq adafite na manda ya UN, utarigeze wisohorera Sarkozy ajya kurasa Gaddafi. Ariko Sarkozy ntari wenyine, ari kumwe na OTAN. Ubwo wisohoye wayisohora bari bariho kuri OTAN bose. Ariko nabo bateye igihugu kiri independent. Ntituvuze ibyo muri Syrie, ntituvuze n'ibyahandi hose. Kubera iki hazamo cyane inyungu za politike, ibya bindi bya munyangire, bikagaragara ko abashiraho amategeko
ni nabo bashinja ariko akaba ari nabo baca urubanza kandi urubanza rugakatwa mbere y'uko ushinjwa anafatwa. Twibukiranye ko Laurent Gbagbo yamaze imyaka 10 rahe ati twaje gusanga ibimenyetso bidakwiye taha bakwibeshye imyaka 10 y'ubuzima bwe. Bemba la même chose. Donc ukabona ko abayirega ko ari intwaro ya politiki ntabwo wavuga ngo barabesha. Uyu munsi ufashe iriya ntambara y'Uburusiya na Ukraine, Maro yahoze abivuga, mbega abaha Ukraine intwaro, abashumuriza Ukraine ati mukomeze murwane turahari, ababaha support ya intelligence bakabaha n'ibikoresho, abo bantu ntabwo bari mu rugamba, abo nabo bari kurwana. Abari kurwana akaba aribo basubira inyuma bakabwira CPI ati kora dossier. Urumva ni nkaho bari gushumuriza Putin CPI. Ariko batangiye kubivuga kuva mbere, harimo crime de guerre, harimo crime contre l'humanité, bombardement turayikemanga, yakagombye kujya muri CPI. Ariko usesenguye neza ukareba ikiriya kintu tumaze iminsi tuvuga ni bloc iriya ya Occident yose, Amerika n'abanyaburaya contre Putin. Wavuga ko ari wenyine, naho wareba neza nawe ntabuze support ku ruhande. Gukoresha rero CPI muri ubwo buryo, kandi reka nshimangire icyo kintu, ukajya gushaka gukoresha abana ngo yashimusa abana, biriya bya bombardement bakabireka, biriya byo kutubahiriza droit international humanitaire, gufata abasivile ukabagira bouclier humain, icyo ni icyaha gikomeye cyane. Donc bakagombye kubanza Zelensky kubera ko yafatiranye abasivile akabavanga n'abasirikare, nyamara amategeko mpuzamahanga arabibuza. Maro reka tugane kuri Maro. Wowe ICC iramusikurikirana, abanyamerika abanyaburayi bo nabere ku buryo bo ntacyo ICC akababajije ibyaha bigomba kubazwa abanyafurika na Putin n'abanyaziya. Reka mpere wenda ku ijambo Perezida Jinping w'Ubushinwa yavuze mu ruzinduko i Moscow, akora komantere kuri izi mpapuro zisaba ko Putin atabwa muri yombi. Yavuze ngo ICC ikwiye kureka kugendera mu mpe ebyiri, niba ariko nabivuga, kwigira ikirumira habiri. Ibyo icyo bivuze ni uko ICC ku ruhande ku bantu bamwe bayibwira ko batayemera, nta n'ikintu ivuze iraceceka, yagera ku bandi niba hari abantu bavuga bati mufate abo ngabo ikavugira hejuru. Museveni niwe akunda kuvugira hanze ibintu byose uko abishatse. Yigeze kuvuga ngo ICC is a bunch of useless people, nko kuvuga ngo ni nk'abantu bari aho cyangwa se agatsiko k'abantu kadafite ikintu kamaze, mu kwerekana ko bisa naho bafite mission runaka itandukanye n'iy'abantu bakabatezeho. Wenda kuvuga ngo bakunda kwibasira abanyafurika, ngiye mbona abanyafurika nabo biteje ICC. Urebye nko mu bihugu bisaga ndumva ari nk'ijana byasinye kuri aya masezerano ashyiraho, bigeze kuri 123. 123. Usanga ibihugu byo muri Afurika nibura ni 33, akaba ari byo bigize itsinda rinini mu bihugu byibumbiye hamwe byemeje aya masezerano ashyiraho ICC. Ibyo ubwabyo bigatuma none urukiko mwarwishyiriyeho
nyine ubwo rugomba kubakurikirana ariko kubera imikorere yarwo bakabona nk'ibyaha bibera ahandi. Tite yavuze uburyo babombarize Libya. Iyo urebye no mu mateka bakwereka ko nka Amerika yagerageje kwica Fidel Castro inshuro 683 niba mbyibuka 638. Ibyo ubwabyo nta cyaha cyakabaye gikomeye kurusha kugambirira kwica umukuru w'igihugu kindi gifite ubwigenge, gifite itegeko nshinga, gifite abaturage n'uburyo kiyobowe. Ibyo bikerekana ko ku nshuro nyinshi cyane biriya bihugu byifata nk'aho ICC itabireba, kandi koko kubera ko bifite ijambo rinini. Niba bigeze aho ICC ivuga ngo ishaka gukora iperereza ku basirikare bishe abantu muri Afghanistan, igihugu kigahita kivuga ngo kuva uyu munsi abashinjacyaha n'abakozi ba ICC ntibemerewe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo ubwacyo cyerekana ko imbaraga za politike ziba ziri kudomina imbaraga z'ubutabera. Kandi niba ICC ari urukiko, ijambo ry'itegeko ryagakwiye kuremera kurusha irya politike, ariko kuri ICC ntabwo ariko bimeze. Ariho nanjye nshingira mvuga nti iyaba koko ICC ikora inshingano zayo, twagakwiye kuba tubona abanyamerika benshi bafunzwe na ICC cyangwa se baciriwe imanza bakanahabwa ibihano bikomeye. Hari ingero nyinshi. Byonyine turebye uburyo nka Iraq bayigize. Iraq barayirashe neza ku buryo kongera kwiyubaka n'ubu ngubu byarananiranye. Libya rero igihugu ntabwo wamenya ngo kiyobowe nande. Bamwe baravuga ngo uburasirazuba n'ubwacu, abandi uburengerazuba n'ubwacu, abandi muri make igihugu cyarashwanyutse. Muri Syria, Afghanistan, abatalibani rero ibintu baba barimo. Ibyo byose ni ukubera ibikorwa bya Amerika, ku buryo byose uramutse ubyegeranyije ugakora dosiye ya nyayo mu bwigenge busesuye hakurikijwe amategeko batite baturusha, Amerika niyo yakabaye ikurikiranwa na ICC ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo wenda tutarakomeza gato abadukurikiye nka bimwe mu ncamake y'ibyaha bashinja Amerika kuba yaragize mu ruhare cyabira ibihugu by'i Burayi. Nko mu 1886 hari Amerika yagize uruhare mu ntambara muri Philippines, ahapfuye abaturage barenga 200,000 ndetse n'abasirikare barenga 20,000 ba Philippines bicwa n'ingabo za Amerika, ntabwo bicwaga n'ingabo z'abanyamahanga. Hari ibisasu twese tuzi mu ntambara y'isi yose muri 1945 byatewe Hiroshima na Nagasaki. Hapfuye abaturage bavuga ko barenga 200,000, ushobora no gusanga birenga kuko igisasu kirimbuzi gishobora kwica abantu benshi icyarimwe. Nkuko babivuze bagerageje kwica Fidel Castro inshuro 638 kuko atavugaga rumwe nabo, ari umukomuniste. Kuva mu 1946 kugeza mu 2000 Amerika yari imaze kugira uruhare mu kwivanga mu matora cyangwa se amakudeta 81 ikuraho ubutegetsi. Ari intambara yabaye muri Vietnam mu myaka y'1960 Amerika yagizemo uruhare, ahapfuye abaturage basaga 365. Iyo ntambara na Amerika yayishoje, ntabwo ari Vietnam yayishoje, kandi abaturage bose bicwaga n'ingabo za Amerika. Murabizi guhera mu 2001 hari intambara yatangiye yo kurwanya iterabwoba nyuma ya bya bisasu byo ku itariki 11 z'ukwa 9. Yahise itangiza intambara muri Afghanistan, muri Iraq, no muri bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, ahapfuye abaturage basaga miliyoni. Hari no muri gereza ya Abu Ghraib muri Afghanistan, aho ingabo za Amerika zagiye zigaragara ziri gutoteza imfungwa zari zirimo, ndetse bamwe bakifotoreza ku mirambo yabo. Hari gereza ya Guantanamo, ngira ngo benshi barayizi, niyiberamo itotezo, ngira ngo niko twabyita, cyangwa se iyicarubozo ryo ku rwego, iyicarubozo ngira ngo niryo, yego, iyicarubozo ryo ku rwego mpuzamahanga. Iyo gereza Amerika yavuze inshuro nyinshi ko ishaka kuyifunga, ariko ntiyigeze ifunga. Hari imitwe y'iterabwoba yagiye ivuka nyuma y'uko batangije intambara yo kurwanya iterabwoba yindi, irimo iyo mitwe irimo ISIS cyangwa se Etat Islamique, hakabamo na za Boko Haram n'indi. Aho kugira ngo imitwe ibe irwanye koko iterabwoba rigabanyuka, ahubwo hagiye byiyongera. Ibyo bikurikirana aho n'ibindi bitero Amerika yagiye igira
ikorana n'ibindi bihugu. Hari n'ibitero ishinjwa by'amadrone muri za Afghanistan na Pakistan byisha abaturage. Ngira ngo ni byinshi, ibyo ni bimwe mu byo bashinja Amerika n'ibindi bihugu bikomeye kuba baragizemo uruhare. Hanyuma ngaruke kuri Tite, ahazaza ha ICC na hahe nyuma y'ibi yuko mumaze kugaragaza ko ishobora kubiri ari igikoresho cya politike, ntabwo abantu benshi bayiyumvamo, cyane cyane umugabane wa Afurika wakunze kurekarama inshuro nyinshi ko rusa n'urukiko rwashyiriweho abanyafurika ko kuba urwashyiriweho guca imanza zitabera. Ahazaza ha ICC ni hahe? Urebye neza uburyo yagiyeho, yaje ikenewe ishakwa kugira ngo amategeko mpuzamahanga yubahirizwe. Urabona trauma ya jenoside, jenoside y'abatutsi mu Rwanda, ibyabereye ex-Yugoslavie. Rero dukora iki? Okay, Rwanda bashiraho TPIR, hari abashiraho TPY, ariko hagashakishwa urukiko ruhoraho, niho hagiye statut de Rome. Kagira icyo kibazo cyuko ikoreshwa mu rwego rwa politiki, nta independence ifite, ku mpamvu nyinshi za trafic d'influence, zuko ibihugu bikomeye ari byo bifinansa ibikoresho, imishahara y'abakozi, kujya gukora enquete nibo babaha. Hakenewe ko ivugururwa, hakenewe ko kuyivugurura no kuyikorera ibiki, no kuyiha ikintu kimeze nka umunyamategeko ubona iburyo irabura icyo twita independence. Mucamanza nyawe ntabwo avugirwamo, agendera ku itegeko, akagendera ku mutima nama we. Umucamanza wahawe dosiye bakanamwereka uko ayiyobora, urumva ko akemangwa. Icyo kibazo CPI ifite. Urabona nka ziriya kaziri emblematike, kuza gufata perezida w'igihugu, ingabo z'ikindi gihugu zikamuterura zikajyana Lahe, Laurent Gbagbo akamarayo imyaka 10, yambaye n'isengeri, bamufashe yambaye isengeri, akamarayo imyaka 10. Urukiko rukabura bya bimenyetso mwatubwiye, dosiye bya zindi abavoka bakunda iyo bari kuburanira umukiriya we akubwira ngo dosiye iri vide, nta kintu kirimo. Nyuma y'imyaka 10, Bemba la même chose, Blé Goudé. Rero imyaka 10 yose mwakoraga iki? Ariko kubera iki muza muri Afrika gusa? Ahandi nta byaha bihaba, haba abamarayika? Oya. None se kubera iki twaje kumenya ko hari abakozi b'urwo rukiko bafatiwe nabo ni nk'ibihano, bafatiwe ibihano ko badashobora gukandagira kuri territoire ya Amerika? None se bagiye mu nama kuri siège ya UN bazabigenza bate? Ukenera visa kuri ambassade y'abanyamerika, ati witwa Ben Soda, oya wowe twakuze kuri blacklist. Ukareba ukuntu abafaransa baregwa muri Mali na za Algeria, ariko kubera ko ari abafaransa tubireke, abandi barareba, barumva, birandikwa. Hari abanyamakuru bakora enquete bigasohoka mu binyamakuru, ariko kubera izo nyungu za politike CPI ikaba nkiri au service y'abari abakomakomeye. Niyo mavugurura
navugaga. Ayo mavugurura arashoboka kubera ko uko isi turi kuyibona n'ubundi isi izahora ifite dukurikije ko tubibona uyu munsi izahora ifite abametre cyangwa se abasa naho bari hejuru bakomeye, kandi abo nibo twavuze, hari abashyiraho amafaranga, hari abafite izindi nzego runaka. Iyo CPI izagira ubwo bwigenge gute itiha amafaranga, ifite ibihugu biyivugiramo yewe n'abari bacamanza n'abashinjacyaha, hari kubashyiraho hari uruhare runaka rw'ibihugu bifite ijambo. Ibyo bintu birashoboka. Inzira ni ebyiri. Ishobora kugira ayo mafaranga atuma igira fonctionnement agaturuka ahandi mu bindi bihugu bya Afurika, Amerika Latine, Asie, iriya groupe ya BRICS ikavuga iti niba ari chantage babakoraho y'amafaranga twe tuzayabaha. Icyo ni cyose ubwo byakoze amakosa byakwemera ko bajya turi kuvuga urukiko kugira ngo rubeho. Soit bose bazarusuzugura ati ni igikoresho cy'abakanaka mukibarekere, uwo bazajya basohorera manda tuzazisuzugura, rubeho gutyo rutagira efficacité, rudakora, bakohereza abantu ngo bajye gukora enquête mu gihugu runaka bakabima visa, rukazazimira gutyo rumeze nk'intare itagira amenyo. Maro, nagira ngo ukurikije ibihugu ko urukiko rwashyizweho n'ubusanzwe habayeho ibiganiro kugira ngo rujyeho, ariko uyu ugiye kureba ibihugu hafi ya byose bikomeye, ari ibiri muri akanama ka Loni gashinzwe umutekano, ari ibiri muri bino G20, ibyinshi ni bitarimo. Bya bihugu bifite ijambo rikomeye ntabwo birimo. Kuki bitarimo? Mu buryo bworoshye kureba bino bintu, niba twebwe twemeranyije ngo tugiye gushyiraho nk'ibihano ku kintu ngewe nzi neza ko nzakora, ndamutse ndi umwe mu bashyiraho ibihano, nakora ibishoboka byose ku buryo ibyo bihano nge bitandeba. Kuko niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zizi neza ibintu bizaba birebwa n'uru rukiko, ariko mu bantu basinye ngo urukiko rubeho ikaba itarimo, si uko itumva neza context cyangwa se imiterere, imikorere n'intego z'urwo rukiko, ahubwo nuko izi neza ko ingingo zose ziri gutuma urwo rukiko rushyirwaho zishobora kuyigunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni kimwe n'ubwo Burusiya n'ibyo bihugu byose bikomeye. Niba nzi ko ikintu runaka gishobora kungonga, ntabwo nshobora gutuma ngera ahantu nkorera nacyo. Nibyo rero bino bihugu byagiye bikora. Byo ubwabyo nibyo bitanga amafaranga ajya mu bikorwa byinshi by'izo nkiko ndetse n'izindi nzego z'umuryango w'abibumbye. Ariko bakavuga bati no, urukiko twebwe ntabwo dushaka kuba abasinye ku masezerano arushyiraho. Icyo gihe biba bishatse no kuvuga ko ibyemezo byarwo bitakureba, ahubwo ahanini ibihugu bya Afurika nibyo byasinye ayo masezerano ya Roma n'ibindi byinshi, ariko aho byari bimaze kuba neza uburyo izo nkiko zikora, kuri urwo rukiko rureba ibihugu bimwe ntirurebe ibindi, bagakora ibintu bisa, umwe bakamushyiraho impapuro, undi bigasa naho we batanamubonye bagakinga ibikarito mu maso. Byagiye bituma ibihugu byinshi bihumuka, nk'ibyari byatangiye urugendo rwo gusinya amasezerano ya Roma bikabihagarika. Nk'u Rwanda rwari rutarasinya rugahita ruvuga ati ntabwo tugisinye, ndetse mu 2016 Burundi bwamenyesheje umuryango w'abibumbye buti urwo rukiko rwose twebwe tubivuyemo, amasezerano twasinye bateshwa agaciro, ndetse na Afurika y'Epfo. Ubwo wenda mvuze ibihugu biheruka kubitangaza vuba ko byivanye mu basinye amasezerano ashyiraho ICC. Ibyo rero bikerekana ko rwa rukiko rwatangiye, wenda bamwe bavuga ngo hari icyo ruzakemura, baje kwisanga nta kintu rukora, n'ibyo rukora rukibasira bamwe abandi rukababererekera. Muri make rwa rukiko rw'abakene
n'urukiko rw'ibihugu biciriritse uburyo izo sinyatire nazo zitangwa abantu bashobora no kubikemanga kubera iki ari ibihugu byitwa ko bikize biza bigasa naho biri kubakoraho chantage nimusinye tuzafinansa porogaramu izi n'izi mufite dosiye muri banki mondiale nimudasinya tuzayitinza hari ibyo IMF yari yarabemereye turi muri board ya IMF murabizi rero nimubanze musinye ibyo uko niko ibihugu bya Afrika byinshi byasinye kubera ko bikeneye izo nkunga n'ayo madeni kugira ngo bubake amashuri bashireho ibitaro bubake n'imihanda c'est vrai wareba ese ni urwo rukundo mugiriye urwo rukiko kugira ngo rujyeho cyangwa hari gahunda yindi yihishe inyuma mushaka kuzuza amajwi akenewe ibyo byabaho rugahita rutangira gukora ejo wabona imikorere yarwo nuriya washizeho biriya twita ngo clause de reserve ndemeye ariko hari aho nifashe nzababwira ubutaha cyangwa hari ingingo runaka nshizeho reserve wareba uburyo ruri gukoreshwa uwasinye agatangira kwimiza imyoso iyo mbimenya sinari gusinya utarasinye akabwira undi ati nyamara narakubwiye ubyitondere ibi bintu rero harimo icyo kintu cyo gusunika ibihugu babikangisha amafaranga turabaha cyangwa tubime hakaza rero nuko kuntu ibogamye cyane kuza muri Afrika gusa siho hakorerwa ibyaha crime contre l'humanité Maro ni dusoza ni ibiki bishobora kuba ku Burusiya nyuma y'izi mpapuro cyangwa se kuri Putin biraganisha he ni scenario zishoboka nyuma y'izi mpapuro scenario zishoboka reka mpere ku ya mbere idashoboka mbere yo kongera kuzishoboka iya mbere idashoboka ni uko Putin uyu munsi ntashobora gufatwa kuko ukurikije ubushobozi Uburusiya bufite mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo mpamya ko aho yajya hose option yo kumufata ishobora kuza mbere y'izindi uretse ko nanone ntekereza ko dukurikije situation y'Uburusiya uyu munsi burimo ntabwo ari igihugu cyose Putin yapfa kwisangamo ukurikije uburyo wenda nk'abanyaburayi baba bamushyira mu majwi abanyamerika yatangije intambara n'ibindi byinshi biragoye ko uyu munsi twabona Putin afashe indege ngo agiye mu Faransa agiye muri Amerika muri ubwo Budage buvuga ko bwamufata mu Bwongereza bari gutanga ibifaru no gutraininga abapilote bo kurasa ingabo ze ibi byose bikerekana ko ibihugu bifite ubushake bwo kumufata ntabwo ashobora kubijyamo ariko nanone hari ibindi bihugu byo bivuga biti Putin ni umuntu wacu Uburusiya bikwanyira ukabona imeze neza byonyine ubwo turetse kugaruka hino ubwo ni mu burengerazuba ibice by'uburasirazuba bameranye neza ari Ubushinwa ndetse no muri Aziya za Saudi Arabia bameranye neza urebye Ubuhinde ukareba Brazil ukareba ndetse no muri Afrika mu bihugu byinshi cyane hafi ya byose ukurikije wenda aho bagiye position bagiye bafata kujyanye n'Uburusiya aho ntabwo bashobora kumufata impungenge wenda zishobora kuba mu buryo bw'igihe kirekire wenda aramutse atakiri perezida nta wamenye iby'imyaka y'imbere ibihishe uretse ko nk'uko tuvuga ko nta wamenye ibishobora kuba
wenda mu gihe kirekire kuri Putin ni nk'uko nta n'uwamenye ibishobora kuba mu buryo bw'igihe kirekire kuri ICC, kubera ko niba abantu bamaze kuyitera icyizere, ibihugu byari byarasinye amasezerano ya Roma bivuga biti twebwe tubivuyemo, izo nkiko ntituzemera, abandi bakavuga ngo izo nkiko ni bunch of useless people. Mu Rwanda Bashir akaba yarashyiriweho impapuro zimuta muri yombi, akaza mu Rwanda, ariko Minisitiri Louise Mushikiwabo akiri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga aravuga ati twebwe mu nshingano dufite ni ukwakira abakuru b'ibihugu no kubarindira umutekano, nta byo gufunga birimo. Ibyo nyine bikerekana ko bya byemezo by'urukiko agaciro bifite ku bihugu bimwe ntako. Niba mandadare idashobora kubahirizwa igafatwa nk'aho idahari, biyerekana ko n'ahazaza h'urwo rukiko ntaho. Ntabwo bishobora kwifashishwa biriya bihugu by'i Burayi na Amerika bivuga ko bihatira niba ari inkunga cyangwa ubucuruzi cyangwa ibintu runaka ibindi bihugu byakoranaga n'Uburusiya, bakaba bababwira bati nimwibeshya mukabikorana n'uriya muntu wahanwe dushobora kugufunga. Icyiza ni uko iyi Amerika nayo urwo rukiko ntirwemera, n'imyanzuro yarwo yanyujijemo umukato. Rwashatse gukora iperereza ku basirikare barwo ati ntibibaho muvuge muvuye aho, muri mwese nta n'uwemerewe kwinjira iwacu, ahubwo viza tuzikuyeho. Icyo Abafaransa bo barimo cyangwa Abongereza kenshi aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagaze na biriya bihugu niho bike. Zaba ziri USA yaba iri mu kuri yaba yibeshye ubwaho iri, n'abandi ndiyo bwana. Niba rero ivuze iti iki cyemezo turagishyigikiye, bigenda uko ibyo baganirira muri koridoro ni byinshi kurusha ibyo tubona imbere. Ariko niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika itemera icyemezo cy'urukiko runaka, bizanagwana kumva igikoresha nk'iturufu mu ruhame ivuga ngo ibintu bigende gutya kubera icyemezo cya rukiko. Ese Putin buriya yagiye muri Amerika bamufata bakamushyikiriza ICC? Sintekereza ko yanajyayo. Titagiyeyo bamufata? Kujya muri Amerika yabitekerezaho nka kabiri kose, ari kurwana nabo, abo arwana nabo arabazi nabo ngabo. Naho Amerika itasinye statut ya Rome ishiraho CPI, agiyeyo ndakeka ko chance nyinshi ari uko bamufata bakamutanga, bakamutanga bikaba nka trofe bahaye CPI, ariko byatera ibibazo bikomeye cyane ku isi. Akiri president en exercice, ntekereza ko batamufata, ahubwo wenda mu gihe kiri imbere tuzagenda tubona n'ibindi byinshi. Nahoze mbona umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin, Dmitry Peskov, ari kuvuga ko ibyaha Ukraine nayo iri gukora ko bishyirwa nk'ahantu ku buryo mu gihe kiri imbere hashobora kuzabaho n'urukiko ruzabikurikirana. Ubwo ibyo nabyo ni ukuzareba aho byerekeza, ariko ubwo ICC ifashe ibyemezo tukumva ngo wenda nk'Uburusiya bwashyizeho urukiko rwo gukurikirana ibyaha byabereye muri Ukraine, ni kwa kurushanwa imbaraga, ni kwa gushaka uruhande rumwe rushaka guhabya urundi, ku buryo ni urukururano nyine rw'ibintu tuzakomeza kubona, aho imbaraga za politike n'ubundi ziba zisunika iz'ubutabera, mu gihe ubundi ubutabera mu buryo bw'amategeko tuzi ko ari bwo buza nk'amategeko ari imbere y'izindi mbaraga zose dushobora kubona. Tite, turimo dusoza, Uburusiya bwitware gute? Intambara igitangira abanyamerika n'abanyaburayi batangira gutera inkunga Ukraine, Uburusiya bwakomeje kuvuga ko ari iriya ntambara yo muri Ukraine ari uburyo bwo kugira ngo basenye Uburusiya babushwanyaguze. None bashyizeho n'impapuro zo guta muri yombi perezida wabo. Uburusiya bwitware gute kugira ngo ko butaza kurangira bwashwanyaguritse mu buryo wenda twe twita ibikina, ariko ugasanga bishobora kuba bifite ingaruka ndende? Bwitware gute muri iki kibazo? Urabona intambara itangira Uburusiya bavuze ko bagiye gukora guerre éclair. Kwezi kumwe turaba turangije
abahungu bacu batahe biradindira kubera ko bahasanze resistance ya Ukraine iranafashwa cyane n'ibihugu by'i Burayi. Uvuye kuri nivo y'intambara ukajya kuri nivo ya diplomasi, urabona ko hazamo kwa kugerageza ibiganiro, ariko bikaburizwamo n'impamvu nyinshi tutarondagura hano. Aho bigeze bombi urabona ko ntawe ushobora kunetraliza undi. Intambara twayitsinze twebwe Ukraine cyangwa twebwe Uburusiya. Ngira ngo Uburusiya bufite ibibazo indani mu gihugu bifitanye isano n'intambara, bifite urabona iyo hari intambara imari yose ya leta nyinshi ijya muri ibyo bikorwa by'intambara. Abaturage inzara igatangira kubatera, bagomba kwigengesera inzara idatuma abaturage bahinduka ubutegetsi. Hari umuyoboro umwe mwiza wa diplomasi kugira ngo bahoshe iyo ntambara i Buraya. Ndavuga i Buraya abanyamerika batarimo. Abaturage bari kwitotomba cyane kubera support ibihugu byabo biha Ukraine bikora mu mufuka. Ibiciro byazamutse ku masoko, Putin nawe arabireba. Naho mumbangamiye ariko namwe iyi ntambara irababangamiye. Harimo jeu d'équilibre bisaba ko ejo abashinwa bakoresha diplomasi yabo bakaganira n'abandi bati nyamara ibi bintu twabikemura mu rwego rw'imishyikirano. Bikenewe ko abanyaburayi babwiye Zelensky bati muge kuganira, yabyemera kubera ko bakora intambara bakoresheje Ukraine. Rero ifodra gutsinda intambara byananiranye, hasigaye rero iyo nzira ya diplomasi. Murakoze rero naha tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu Indiba y'ibivugwa. Mbashimire Maro wakoze. Murakoze cyane. Tite wakoze kuza mu kiganiro. Murakoze. Ikiganiro cyacu nakagaruka, murakoze cyane.